V srbsko prestolnico se iz različnih koncev države valijo kolone študentov, ki kljub Vučićevi kampanji proti njim uživajo vse večjo podporo. So jim na poti usklikali prebivalci Novega Pazarja, nekateri s solzami v očeh. Previše izjava koje žele da zaplaše narod, ali iskreno mi idemo samo da pročitamo, da obavestimo kroz sva mesta ljude šta se dešava u Srbiji i u Beogradu da organizujemo jedan miran protest. I to je tek početak šta nam sve sledi. Prvi put da smo svi kao narod zapravo zajedno, da smo svi zapravo ustali zajedno za nešto. Tako da verujem da će biti nešto. V Beograd se zgrinjajo tudi privrženci predsednika Vučića in si v Pionirskem parku med predsedniško palačo in stavbo skupščine, pred katero so sinoči pripeljali tudi traktorje, postavili šotorski tabor. Došli su podržati moje prijatelje, studente, moje saborce da nastave redovan tok studija. Ovo su studenti, kako da ti kažem, plaćeni, koji sedu, ležu ko mečke, imaju šator, međutim neće da mi kažu cenu. Mislim da je 8.000. Poročajo nekateri mediji, pa tudi, da so med njimi člani srpske paravojaške enote iz časov balkanskih vojn, pa nogometni huligani in člani kriminalnega podzemlja, ki jim je nasilje vse prej kot tuje. Ja se iskreno nadam da neće biti velikih problema, da nas neće tamo dočekati veliki problemi, jer mi idemo u miru i mi nećemo ništa napraviti što ne treba. Doslej so študentski protesti minili mirno z občasnimi incidenti, ki so jih kljub Vučićevim pozivom, naj se študentom ne približujejo, povzročili prav privrženci vladajoče srpske napredne stranke. Živela Srbija! Živela Srbija! So včeraj vzklikali med dvourno blokado ene od neodvisnih zasebnih televizijskih postaj, ki ne poroča ravno v korist oblasti. Ja sam tu došla da stanem u šta verujem, došla sam da podržim svakoga ko je ustao zajedno sa mnom i mislim da se niko ovde ne plaši, jer da se plaše ne bi izašli na ulice. Pravi študentka iz Novega Sada. Tragedija v vojvodinskem mestu 1. novembra lani je sprožila proteste, ki so se hitro razvili v vsenacionalno gibanje, ki ne zahteva samo preiskavo nesreče, temveč tudi konec sistemske korupcije in demokratične reforme.